Community teaching was meant to teach those children in the locality where they live, with a teacher who lives among them. And I'm now hearing a lot of hot air. If you live in a group of buildings which is gated, that has about 30 children, and there's one teacher there, why are you saying you need PPEs? If you don't want to teach the children, then don't bother. Nirita narira rikoretwo rigiikio ni Minista wa Githomo Professor George Mangoha rigie kuhimbiria mathomo ma hamo miciini mahinda-ini maya thukuru cihingitwo ni undu wa king'uki kia murimu wa COVID-19. Na itura-ini ria Ndunyu Njeru mwena wa Kinangofu kaunti-ini ya Nyandarua undu uyu uronekana kuhimbirio Michael Munene uria ni mwonjoria wina nyumba cia gukomborithia mwena uyu akiheana gutigirira kioneki giki kia thirikari ni giakinyanira. Ni maraigua ona utame kiho-ini tondu maraikara nyumba na no mende meke uria magirirwo ni gwikara guthomithia na ni marona ciana guku plot-ini cingene ni cia 80 na form 4 makona noma chip in mono uria mangiteithia. Arutwo guku marokaga ruciini rumu-ini iria tuitwo kirathi aha magitigirira mitaratara yothe iria iheanitwo ni Ministry ya Ugima wa Mwiri ni yarumirirwo. Kuringana na Stephen Gashemi uria ni murutani na muikari wa buroti ino atariirie matacukire ikinya riri thutha wa kuheo ihinda ria mieri ina matakuriha nyumba onake na uguo marona ni wega gucokia guoko na kuria maramathomithia matakumarihio onake. Nie ngigwa ndina wigiririki ngithie kuri ndagitari tondu haha ni hari rumu imwe akomborithagia ya micamanio ngimuria kana no anjitikirie hote guikaraga na ciana ici na ari ithaa rimwe tuine tugane ng'ano tuteithanie na tugerie kumaniriria thiini wa muturire. Ni Ndeto Muruna we Paulini Wanjiku arauga igukorwo igiteithiriria arutwo aya na njira nene akiuga undu uyu ni ugutuma aingi ao kwaga kuriganirwo ni mathomo mao. Tukona ni vizuri tuwape mwelekeo kwa sababu tunawapea guidance and counseling, tunawafunza mambo ambayo wanafaa kufunzwa darasani, kwa hivyo inakuwa mwelekeo mzuri sana kwa sababu mawazo yao itakuwa tayari darasani. Na warutwo aya ni matariirie gikeno hamwe na ngatho ciao makiuga kurakorwo undu muritu guthomera nyumba ona ningi ndeto ino ni kunyihia mieke ya aingi yao gwikora irima-ini ria maundu matari kiguni. Tulikuwa tunashindwa tutaenda wapi juu tuko form 4 na tuko candidates. Nao hapa Munene ametusaidia wakiwa na walimu, tumewashukuru sana. Actually they are qualified juu hata wao wenyewe wanataka kutusaidia juu hawako job, haendi shule sana kuja kutusaidia. Ona thengia wa ndeto ino arutani aya marauga ni makoretwo mahatiriirio na njira nene kuona matiiriga kuheo mushara riu makienda thirikari ikorwo ikimaririkana na njira ingi. Na kumana na wirutiri wa arutani aya Munene akimerera matigukorwo makiriha mbeca cia nyumba nginyagia thukuru ikahingurwo. Na ni njoketie ngatho ni arimu aya makoragwo guku ni kwirutira tondu tutirarihia kindu. Ciana ici irathoma tu na arimu tutiramariha kindu tondu nio maugite ni mekwivolunteer. Kwaga kurihia nyumba kuiga rumu imwe ri kirathi gia guthomerwo ni ciana ni ndeto ironania umundu na makiria kuri mukomborithia wa nyumba ici. Ndeto ria komborithia ingi thiini wa guku bururi-ini mangimiyukia no ikorwo ikihura njeki miturire ya Kenya ingi. Handu-ini ya Kameme TV kuma itura-ini ria Ndunyu Njeru thiini wa kaunti ya Nyandarua, ni njitagwo Francis Mwangi wa Wawira.